Njegoš je govorio crnogorskim, a ne srpskim jezikom. Odbio je Vukov jezik i pravopis. Njegoš je odbacio Nenadovićevu ideju da se srpskim jezikom zbori u školama i crkvama. Njegoš je utemeljio crnogorski jezik kroz svoja djela i gorski vijenac, jezik koji Srbi i danas teško razumiju. Da stvar bude jasnija, 80 godina nakon štampanja gorskog vijenca, Srpska akademija nauka i umjetnosti 1927. godine potvrđuje postojanje crnogorskog jezika štampanjem prevoda gorskog vijenca sa crnogorskog na srpski jezik. Njegoš je pisao sa 37 slova, dok danas pojedinim Srbima smetaju ona dva, š i ž, kojima se Crnogorci posebno ponose i prepoznaju. Srbin Ljuban Nenadović o postojanju crnogorskog jezika zapisao je sljedeće. Bio sam u crkvi i pohodio sam školu na obodu. U svim školama jezik je crnogorski, u mnogome različan od onoga priznatog lepog srpskog jezika. U zvaničnoj verziji prevoda gorskog vijenca na srpski jezik stoji između ostalog i ovo. Gde je seme zrno raspupilo, onde neka i umre. Gdje je šeme klicu zametnulo, onđe neka i počine. Zvuči li vama ovo ko isti jezik?